I dragi gledalci, dobro došli u novi video. Ovaj put sam raspoložen i zato klizam nogom. Danas pričamo o tome kako je prošla oprema, odnosno kako mi je prošla kaciga, posle saobraćajke i kako je prošao SR. Vidjet ćete, imat ćete priliku da vidite kako je prošao CF Moto SR300, motor sa kojim sam imao saobraćajku. I ko ne zna, imao sam saobraćajku na motoru 26. jula ove godine. Imate video o tome, da ne bih sada nešto mnogo dužio i gnjavio sa time, tako da sve što želite znati o tom događaju, bacite pogled na prošli klip. Prije nego što krenemo u ovaj novi video, lajkujte video ako znam podršku na moj kanal, subscribe moj kanal i naravno komentarišite ovaj video i obavezno me zapratite na Instagramu, bit će uskoro jedan ozbiljan giveaway. Krenut ću pre svega i najvažnije od kacige. Zašto od kacige? Pa zato što mi je sad to trenutno najlakše da pričam i nosio sam ovu Scorpion Exo 710 kacigu koja na sebi ima kao print, odnosno ne print, nego dodatak da svetli noći, odnosno ove LED trakice i kao što vidite izubijana je. Sreće što tada nisam nosio kardo, inače bi se ubio bukvalno. Nadam se da se nisu pokidali kablovi, hvala Bogu nisu. Vidite da postave nema. Evo ga jedan deo postave. Ipak je tu, mislim da sam ga izgubio, ali nisam. Vidite da sam udario gornjim delom glave, da vidite čisto kako je prošao taj deo kacige. Ovo je udarac koji sam primio gornjim delom glave, inače ne znam koliko to može da dočara sad ova kamera, ali možete zamisliti kako je to onda bilo kada sam ja udario tim delom glave. Sve u svemu kada bacite pogled, evo znači bukvalno ako je ovo glava letela, onda možete zamisliti koliko sam zapravo ogrebo se dole i kako mi se glava našla, odnosno cijelo telo kako je bilo obrnuto. Tako da to tek kad vidite kacigu uživo ili generalno kad vidite ovako na snimku možete da skapirate koliko je to zapravo strašno na neki način bilo. Vidite da vizira nema, primljen je čak i udarac ovde koliko vidim, oštećena mi je kaciga i sa ove strane. Moram vam priznati samo jednu stvar, nisam bukvalno želeo da gledam ovu kacigu posle saobraćajke i evo sad je prvi put zagledan zajedno sa vama. Ovde mi je vizir, tako da ne znam po viziru da može nešto da se primeti. Ja ne vidim ni jedan, osim što je prdevo katastrofa, ne vidim ni jedan, sad da kažem, neki trag od saobraćajke, ali vizir je izbijen i nije pukao, odnosno kako to gledam, pa gledam prema ovim ovde žabicama ili kako već da ih nazovem, koje ulaze u kacigu, tako da vizir je čitav. Dobro je, probat ćemo da ga stavimo posle. Zašto su sunđerčići izvađeni? Vidjeli ste da sam sunđer, odnosno da kažem ove, kako se zove bre ovo za bradu? Družači za bradu. Ne mogu sjetiti kako se zove ovo. Uglavnom, ove sunđere koje idu na bradu u unutrašnjosti kacige sam izvadio. Kako sam izvadio? Pa pričao sam u prethodnom klipu, to vam je ovo što imate kao emergency, odnosno strepovi ovi za hitno vađenje, odnosno u slučaju saobraćajke, nezgode i tako dalje, njih vadite jednostavno povlačenjem jednog i drugog istovremeno. Izvadio sam njih, tako da mi je škornja kacige ostala slobodna i mnogo lakše da se skine, kao što se može vidjeti. Ja sad kad budem stavio kacigu da vidite koliko prostora zapravo ima u tom nekom pogledu. Bukvalno se lagano skida, nema onog, da kažem, cimanja glave. Ono što sam primetio kada sam pao, to je da se kaciga pokrivila. Bukvalno sam imao taj osjećaj da je kaciga kriva i sada kada je vidim iz ovog ovde nekog ugla, ne mogu to vama da dočaram, ali iz ovog nekog ovde ugla osjećam, onako vidim da je malo se iskrivilo to na ovu stranu kao unutra. Nisam to očekivao, iskreno onako nije bilo svejedno kada sam taj osjećaj dobio, kada sam htio da skinem kacigu, odnosno kada sam, da kažem, došao sebi. Čak sam mislio možda sam se nešto ozbiljnije povredio, ali sam skapirao da je do kacige. Tako da eto, možete vidjeti kako je prošla kaciga. Odradila je svoj posao, spasla mi je glavu, to je ono što je najbitnije u ovom trenutku. Sad ne znam da li su popucali oni sunđeri, da li to može da se vidi. Sad ćemo da skinemo unutrašnjost, odnosno postavu. Ja ne vidim neko oštećenje ovog stiropora, mislim vidi se pomalo, ali ne vidim pukotina neke ozbiljnije, mada to u nekim slučajima i ne mora da se vidi. Sve u svemu, kaciga glavu čuva i uvek nosite full face, uvek full face, ne daj Bože udarac napred, vi niste zaštićeni u tom pedalu, tako da full face i ništa drugo dobro, full face, padaju kacige i cross kao što su neki komentarisali
u nekim mojim videima. Znači, prošla je cijela ova strana i ovaj deo nisam ni video, bukvalno ovaj deo ovdje da je i on izgreban, tako da eto kako sam ja udario, znači udario sam bukvalno ovako i deljala mi se glava, gdje sam se poslije vratio u ovaj položaj. Jezivo, zar ne? Malo mi je garaža u haosu, ne zamjerite, bukvalno još se sređuje sve, još se sve pravi. Garažu bukvalno pravim sam sa par drugara i Kimijem i Čaletom i pričat ćemo o tome u jednoj epizodi koja će biti vezana samo za garažu. A sad ćete vidjeti kako je prošao motor. I ima jedan klip koji se snimio iz garaže kod mog drugara Lakija gdje stoji inače motor, pošto još ne možemo kažem da prevezemo motor kod mene. Postoje bili nekih razloga, nije ni važno da se sad ne zadržavamo na toj temi. Sve u svemu, evo možete vidjeti klip, prednji kraj ceo je otišao, bukvalno je otišao, lupljen je skroz. Viljuške su se pokrivile što se jasno vidi, verovali ili ne, znači ono, bukvalno vidite kako je ovaj, kada gledamo s ove prednje strane, desni štap, odnosno levi štap iz pogleda suvozača, iskrivljen, dole do donje, ovaj deo je bukvalno pokrivljen, onako fino i osovina točka je pokrivljena, felna je dobila udarac, far je pukao, nosač fara je pukao, jedan deo rama unutra je samo malo oštećen, ali ne znam da li je pukao, to možemo da vidimo tek kad budemo bukvalno ogolili motor, da vidimo kakav je onaj prednji deo otišao, vrat, onaj rama i tako dalje. Plastike su popucale, rep je pukao kao što možete vidjeti bukvalno, sve ćete vidjeti sada na snimku. Ja pričam sada da već onako iz glave, hebla je otišla, dođevola, bukvalno bilion onako delova koji su popucali, otišli dole, samo korito, levi fuzaster je ceo pukao i oštećena je i zadnja viljuška, bukvalno je motor, može se reći totalka ukoliko je pukao i ram. Ne znamo da li može da upali motor zato što je bravica otišla, tako da, mislim, ja verujem da može i da radi agregat, ali i bravica je otišla, tako da je i to veliki problem. Ne znam šta ćemo da radimo sa motorom, to ćemo vidjeti, zato što sad to ide neki proces koji mora da se odradi posle svega toga. Tako da vidjet ćemo i pričat ćemo o svemu tome, tako da ozbiljan je udes bio i može se reći da je i šteta onako ozbiljna, gotovo totalna šteta. Čim su iskrene viljuške, ako je ne daj Bože pukao ram, to je već to. Ne znam da li je display pukao jer ne možemo da vidimo iznutra, nije moglo da se vidi s polja, sad možda je iznutra pukao, nemam pojma, zapravo se stvarno ne sjećam. Ja sjećam da je motor bio na kontaktu kada sam pao i da sam rekao nekome da brzo skine s kontakta, ali tada kad su ga skinuli s kontakta više nije dao znake života. Akumulator je isto oštećen, to se sjećam i evo ga ovdje, ali oštećen je i eto, sve u svemu, sve je oštećeno, sve je sjebano. Far je bukvalno uništen, kao što se može vidjeti. Dobro, vidjeli smo od čega je napravljen iznutra, kao kakve su one LED trakice. Da, i one komande su popucale. Ne znam više šta da vam nabrojim da nije popucala, ali mogli ste da vidite klipove i vidjet ćemo šta ćemo raditi s motorom, to ćemo odlučiti, to ću odlučiti u nekom narednom periodu, nemam pojma, možda to bude i projekat za zimu na kraju krajeva, ali trenutno treba da radimo ovaj skuter ovdje, koji možete vidjeti koji smo započeli projekat, ali ima bilion nekih problema i taj serijal je konačno počeo da se snima. E sad, kako će teći taj serijal, nemam pojma ljudi, majke mi nemam pojma, jer već mi je muka, bukvalno, promenili smo i karburator, svašta nešto, neću ništa da pričam, neću da vam spojlujem. Uglavnom, šta će biti sa SR-om i tako dalje, nemam pojma, vidjet ćemo. Kacigu ste vidjeli kako je prošla, čuvajte se ljudi, nosite kacigu, imate moje iskustvo, imate iskustva mnogih drugih ljudi. Koristite to kao vašu, da kažem, prednost. Full face kaciga uvek, oprema uvek. Šta da vam kažem? Rekao sam šta da vam kažem, te ista puta. Kakav sam debil. Vidimo se u nekom od sljedećih klipova, lajkujte ovaj video kako bi što više ljudi vidjelo kako to prođe u slučaju saobraćajke, čuvajte se i komentarišite obavezno video. Naravno, subscribe-ite se na moj kanal ako već niste, jer 60% vas gleda, a niste subscribe-oni, ostalo 40% subscribe-oni. Vidimo se, stay strong. My whole life I'm forever grinding.
Waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.